Khat san ngut ki Nongdih drok bat ngut na kini kide ki nong khayi drok bila syak bat kensan ki nong yalam ka New Trap Youth Council HYC mentak step ka sngi thoding ka khandai trik nailar ye kide ki khat san ngut ki Nongdih bat nong khayi drok ka HYC kala yo kem napuk ka compound jong ka civil hospital Shillong na ki benta ba shadin ba jura ki med yap ban le postmortem na ka jing khanra ka HYC na kite ki nong khayi bat Nongdih lalap ki mobile phone hadu ka Tylli ki heroin ki balathep ki bilor ki thernya inject ringkat ki Pisa kenthup ki ATM card ki Tiar Pynmynsaw kum ki blade bat ki we de hagju kopor ki HYC ka thang mardor ki jingdi pin buat haringkat ki Tiar Pynmynsaw Makilya ini kuah ba nakalain ng same baday manwing no university na ni kaway din public hospital tinong la hiru pan te rakam no makinuan ang ni and the guys pansim dawai lekin le ko iki kam din ini kuah ban hangno university udah ran no sa kanung ta ba hindi ka public di jing sa mati tinong la de ye na lam de DHS DHS no andi ka balik ya kan ya nong kagani ka ha apa ka tu nong kama ka apa kama back to the normal ya ya itu ka ha apa na ko na bila rangi kuat mendawa menwing no kan nang ni habis eh kena ka kena ko jaga so max on day DHS ya nong sibil ka ada ya jaka so ya mini hapan ong yang ka DHS kan pada berpelan no kita bengu ang ni so that maki can inform la max bikin wat no dapat ke cerita ang di benteng sementara sini sifang ni lagi kenduk kai uji DHS kenduk info malang inda ni tay mong ni kajingkwa ka jongi galong imsul to balay gini gigriyon da layo da wai di shop bisa di shop mai ang ni pa ye na iban go de ni kung dalaw la di do wai kung do ni chi mo itu yung visinya ko. Kemudian skill team dan ATM ni. Tok pengen selesai dulu ni. Kami suka may dapat kita ngayon itu siya mai. Kamay nak kada bentar. Jadi kemudian skill team dan kamera dan Kamera country cam. Kamu siapa? Tang ini dong rescue ni. Dan makin show yang tu. Jadi. Jadi orang makan bisa. Tapi le, ni selesai kedua DHS sama boleh bantuin nak kamu serius. Cuma wah, cakap bawa dia. Belum siap, belum siap di baru. Kita belum. Tahu tak? Hei, kedua ini.